Jeste li znali da Istarska i Primorsko-goranska županija imaju najviše poštarica u Hrvatskoj? Od 91 poštara u Rijeci, 24 su žene. A poštari hvale kolegice i priznaju, mnoge su čvršće, pedantnije i bolje od nas. S riječkim poštaricama dan je provela Ida Balen. Vrijeme polako curi, prošlo je 8 sati. Ubrzano se sortiraju pošiljke, na teren treba izaći za nekoliko minuta. Zvijezdana pokriva središte grada. Ovaj posao radi već 13 godina. Koliko je teška vam torba? Negdje od 10 do 12-13 kila. Kako koji dan? Da. I recite koliko s tom torbom obiđe do adresa? Puno. Ne znam točno. Ja imam jedno 7-8 ulica i to mi je posao. Je li vam naporno? Kako koji dan. Nekad super, a i uvijek se i nasmijem i zabavno mi je. Tako da to odradim bez problema. Pošta će stići neovisno o tome tko je nosi, ali... Su mi draže bile kad mi ženska došla u kuću i nego muški. Mirela je poštarica nekoliko mjeseci. Prije je radila u trgovini, a kod odluke o promjeni posla presudilo je radno vrijeme. Od 7 do 3, pošto imam malo dijete, to mi odgovara, a sve druge gdje sam radila je bilo i ujutro i popodne, a to mi stvarno ne ide baš, ne mogu. Prilike imamo pošte, 15 kila u torbi, kvart je ok, ljudi su mi ok, tako da sve ćemo mi to danas obaviti, nije problem. Ima situacija koje frustriraju. Znači ovo je najveća muka. Najveća muka čekati ispred vrata da neko otvori. No što god da joj se loše u danu dogodi, Mirela neće pokazati. To je ono što se, kažu stanovnici, posebno cijeni. Nemoj da svijet promijeni tvoj osmijeh, neka tvoj osmijeh promijeni svijet. Nakon sati provedenih na terenu, Zvijezdana i Mirela vraćaju se u bazu. S kolegama razmjenjuju dojmove, oni ih redom hvale. Mogu reći da onako najiskrenije, da neke čak možda radi bolje od nas muških. U ovom donedavno muškom poslu riječke su poštarice potpuno ravnopravne i pravo osvježenje.